Shubor nakaslem jong unong san hima. UMDC kasora konstituensi ubadiru unong yalam kaliang persya uba titos tawal kain. Ulaong baka sora bat shela konstituensi kine hi kumju. Uba kain ulayat hu baki shnong ki bahap apo kasora bat shela konstituensi kila daban ai daga jingtho sya ka delimitation committee ban bentip ya ki shnong ki bahap haka MLA konstituensi. Habakali ka jing ang nur na upat ba baka MLA konstituensi kanlong kumju bat ki MDC konstituensi nak liang uba titos ulaong balada le kumta kan sawan ra ka jing kulmar bat ka jing persya na ki pat ba. Konstitusi kabahap apo sora apor ba ka delimitation committee ka pelong ya ka hearing angki apo sora circuit house nakaliang jong ki rabak snong ki klik nong singsiat jong tu ki snong ki ba hap apo ka MDC konstitusi ki bam hap ka MLA konstitusi la ada dari jingpo siaka chairman do secretary jong ka delimitation committee bagi tu ki snong ki idang hap apo ka sora konstitusi ki kumjuru ngatharai ki konstitusi ki bamarjan kum ka sila lale ya ka ju ka benta kabamut ba ka sora ka silahi yamentahi kampat don ganun ka simpan kala pi ka kumbangalaong mentan ba ka jing pensno jong ki pat ba jong na thain kalong ba ki kwahi ba ka MDC constituency kan long be kumni kumbakalong namar balay ladang ile lang kum ka MLA pan ka namar hikan mau hakapor ba nile ya ka delimitation haka abda hapsau ka jing pendu ya ka we konstitusi haka tukor kung kalai korok konstitusi daga ladang ni jing persak bejur ha na MDC ya tukor beli bala akhlak no ba dipat ba nantu jing du jong ka tem korok tembre kalawan dur biang hadian pat pangilai pendek kalami itu kan like korok lang kerdam dengan suba ban pendu ya kini konstitusi sa sisin mentang asokan tak sibun ya ka jing so jong kibabun namar ba ka jing long jing man jong jaka putar kaya hap ha makan dan betul konstitusi eleksi la da karet la bandang panat ada kala bun du la ban sim dari ka ban pendu konstitusi mengharai kam arai sa kanika sistem dan ni formula ba pilih mentah tiwa la ka taru ngayu ka statement jong chairman jong ka delimitation committee ba unsa submit ika report nga saray na kaliang ka isi kan sadon ka discussion ngani kan sara po house tingi sayo kanita